ya sabra. Ita espera que tu rede tapung. De maneira que me queira volver a estar bol me de estúdio. Também de que me te compartilhar com a minha pensamento perspectiva na riba coisa. Elas, de baba sa me não pode compartilhar com você de bico me te compromisso dan. Pero a me queira passar com você riba algo sombra. Agora aqui diversi ontwikkeling te corredor agora aqui riba social media. Pues sa kita bayi natuurlijk over die video kung makomparti ko sa mani do si man pasanay ato videla ko sa biro pida video ya sine ko basta de ofiki bida papiando replay is but fellas it is wartime. Drizzle Drizzle versus Sprinkle Sprinkle. Okay, varios sa video ki guy ki decidi ku ete vai seguir ku su trend. So guy ki de guy ku mi di ka ba ku su video caminha ku ela decidi ku e dama ki su verhaal draaien ato de repente e cosa tá clock mas. De dama papecos, boche não ia reagir, e costa ok, já boche nada vai ser de ligiro, tá bem se coisa. Nós estamos lá um bom guy para nós sair, nós morrer dos vida aqui, qual a vida fosse que gostar, despeita bisa ver coisa aceitável, mas ok. Ato para hora que o guy assim mesmo coisa, de repente tá cavalo com o guy vai lá que uma pessoa é mulher merece melhor. Ato pensei de bisa gostar, e quando aqui não também que não sei as para mim, ok. Dus o guy decidiu que trabalha assim essa aqui também para sprinkle lady. Até sprinkle lady que de mesmo bingo nega mais dois biago você sombra eta ganhando hopi popularidade riba você social media mas a boa gente não é seguir nem mesmo tanta dele com outro assim de aí coisa que então a pessoa está que dá aqui da única coisa assim tá tra vídeo para sim ainda não como manipular tomando assim para sim kita seng isso ainda homber para seng atau maneba bisa ta perder viva sua tai coisa que atau lá subir a trove como bisa você que dama kita tem 617,000 abonee riba YouTube atau 1.1 milhão riba TikTok qual é lá 30 milhões e meio de likes, ok? Atau te ko agora aqui eu bisa gostar tá com a dama aqui chega 629,000 abonee riba YouTube. Eu sabe ver que quase 20,000 algo a vida bem. Atau 1.3 milhão riba TikTok. Atau ela chega agora aqui 35, quase 36 milhões likes. Que é assim de da ecos que eu alde. Atau nem mais visão santa e coro da bem no senso para mim. Para sombra é mesmo coisa na que tá on que te clan que não assim de saque na tá que eu alde. Atau avisa e lá tá perdendo. No, that make no sense. Die komen zo meteen laten we samen mira video bijvoorbeeld. Trove que dame que tá pondo. Mas você abora aí uma ideia. Tá Kiko video na que dame que tá pondo. We play to it. If somebody leaves you and throws you in the trash, get up, dust yourself off, glow up, and become the type of woman they can't have. It's easy for women to do that type of stuff because all we gotta do is throw on some makeup, lose a couple pounds, and put on some new hair, and we are now out of their league. It's going to take them many, many years to make some type of money to be able to afford a woman that we have become. They're still going to be messing with Sharkeisha while you over here with billionaire Bob. But no, you want to stay here and chase him when you could have been leveling up and getting way more money, way more attention, way more everything. But you still chasing this dude. You still after the same man for 8 years? Like, seriously? You haven't done better? You haven't gone and got you somebody 10 times richer and rubbed it in his face yet? You hadn't done that? You haven't gotten your glow up, look 10 times better to where you don't even want him anymore because he's dusty? You haven't done any of that? Okay, well, you need to focus on yourself.
If you chasing behind a man instead of improving upon yourself so that you don't even want to be with him anymore and that now you're out of his league, you're doing everything backwards and wrong. Sì, volevo sentire che video na che dama kita mo ne riba social media. Volevo sentire mi racing ya de mo na pa Uniko cognan de quasi ta hawon bisti assim ambiance bonita. Pero pelo creo que pez, ora vesa mostra vole assim ve sexy ding. Ato pasine mane mabisa wage gay nang kuseng. Pasine be na ngaya subida puesto. Te kora ite video da kita fore da ore mabisa sta taya ko well de. Ato komita ya morta mane mabisa ta ku é muito nang de generatie nang ki dopo na kita tumekos na ki over. Ato be esa que met een voorbeeld. We play 3. Y'all, follow the rules. Whatever Shira is saying, please follow the rules because I followed the rules. And it worked. And it worked. No baby hairs, y'all. She said no baby hairs. I did no baby hairs. It worked. Follow the rules. Follow Shira. And, like, I'm telling you, go to those nice places. Get dressed up really nice. Like, don't talk about relationship. Don't talk about being in a relationship. Don't talk about your future goals of being married or anything like that. Girl, don't even bring it up. Just let them talk. Let them talk. I'm telling you, it works. Yeah, but it was at the beginning. Generatie dopo, tava da tu because daqui over. Boa de ta kon to be asi lo ke ku ekola ku esprega lady da visa. Ato di mesi vi della vo sante un pilo magia dama ki insomma mi dai hopi importante vo santende chi che te be visa de e parti aqui. We play. Okay, I got ready for my date. It's a pretty nice little place. So, I'm excited. I saw him outside on the phone talking to me, so I'm gonna go inside. I had told him he was supposed to bring me something for our date. Like, he said that he would bring me something. Oh, let me fix that. He said that he would bring me something, so let's see if he brings me something. Okay, I've been on 2 different dates this past weekend, and this is day 3. So I'm like, I'm literally 2-0, y'all. I'm 2-0. Because, like I said in the beginning, I told him he needs to bring me something for the date. Now, Shira said always make the second date a money date, but I'm like, fuck that. I'm going to try to see if I can do it now. Shit, what am I gonna lose? I realize I have nothing to lose. I'm just going to ask for what I want right then and there, because why not? Sì, ma devo sapere che ela sigue spega ladies advice ato agora que está bayendo riba de 3 date qual e 2 não prome ku ela laga nang de vez compra coisa para regalar. Anto e kota vita e fazer tá ku eta bisa ku e trove tra vídeo para bisa outra no muena para não seguir springa ladies advice para você wear ato kawa em vez no escucha você lá cabe regras para sobra springa lady bisa para agora de 2 date botin ku pedi para cos ela bisa aqui co a velocidade perde metà se sa che feriva promette che me promette cava e bisa gai nangunante un compra cos regalo bingo ne pe. Anto aqui ela logra ku ture 2 não prome assim saque ado aqui e também de 3 que vem 2 de 2 regalo des badeba bisa e cosnan no ta make no sense e nanta kowon traha video para compartir com outro ende mue pasina e dona outro mue kowon aviso botava di base cose che possono e costa guerra ora vuol dire di costa che serio ato pensei vorrei che gai abini pidi paturende panaya asikos war ato boshi hende homber di base like acaba com os atrás vídeo não que é paral não di e dama não drai na
Tatawa ko bisa. Beso ko na ko iba na bisa. Kasi sa kita ang ng versi. Ato hindi ko bisa bastang gewoon werk. Hindi mo na by flow. Hindi mo na by flow. Paso di ripiete e cosa da vegro sales was. Ripiete nang tayo ko hindi homo ta papikos. Taso na ridikulo. Ako de cosa lang ara si di maneira. Ato nate kami de trove vida bisa. Si trove, si ta escucha. Lo tengo ala para atrás para ver qué cosa. Ako de pero no a queda sigue pone reaksi ng pretende cos kumbia vas trove ku vitigo baiti que de pasora pito visa trove pues dango que escucha vi que pone luz riba cos de sumbia más gisbewa ko cosi bebe pasita reste pasina e vi pone luz riba cos pasora mi visa was dan dago reaksi ng trove minota by din nang pasoma kumbia mas bebase sa aqui nós também hopi tempo pero mi que usan disco onde usa a ideia trove que reaksi nanda bayendo mané dama kita bisa ku Drizzle 30 aqui ku gaya kumisa ta kon algo ku gaya nandi mes que koro style na mes ku pas ku nanta paso anta single nanta nan so de nanta prende mané ko que kota nang tanang keuze pero eigenlijk gaya na kita kon nanta ko infeliz de ato ta hende mo solteira de saudade de louco tá mais feliz categoria de cuti agora eu aviso está agora vou lá para trás vou dar hobby de lega mesmo de mas eu bisa posso dar hobby de bolsa nada vou dar vídeo que sa que coisa que não tem no senso não de bases e nada pero tá é geweldig was je de com a sombra tá vai tu me desistiu vai dar riba ka full e me se vai defender coisa então te sei isso de o ele moera aku isa wo no nanti ko vai dar riba ka full defender ko então de repente na aku bisa bisa no ta black man nang di vez ta pretender coisa quando eu bisa estar na que convencer na mês então essa que pode ore ku kainan ko loklahana di sidi ko da tawe da bigo da versi da tawe da bimpa perang ko e cosa di ende mu e drai asina e ore kalaga ile wera mira ku nanta e kono ta ko ende amu ko black man so ko de sera so ta prende de cos nanta beta pensa mesmo cos ato en atrove ende mu enandi no e con ita ine om pasina ta pretende e cos ale na ore kai nang ku da be ku tin sen ku da rico nan tambe adisidi ku tele ki no stambe ta bai tra video pabi pole para bisa ku nei do ti dala di ke ver ku ele au bashi of with a black man of with a white man no trobe da tawe na be ace adorada me ko isa dar um vídeo nang pare mabisa drai kos na ato di bisa usa trobe ko ene mu ena no taya e kos ka wilde na adisidi kunan tabay tume desisyon at trobe pabay drai riba ka full di kos e ora e adisidi ko ta insultada ba insulta pasok wala ko sa tra video pa ya magainan kainan ko sa gay tagainan ko ta kung ibubise ko si manera de chivo de kainan tutti frutti ko de kainan ko ta pretende ko ora noche sera e tanada bira e kainan ko sabe sa ato ora e di mes insultain na homber so di repente gay bira o ta insultain de tipo so pro me gay ta mas normal pero black bar o gay abira un copo insultago de o ato assim ne ori trove balaga sa kuna ro ta contente que cos o de ato assim ne mi babai ko postang mane por favor na un dia dava na kita visu video ko apone riba cosa de ta nos babai que video fi
video feed. To the men out there, if you're unable to put some money in my hand, what is your purpose? Like, why are you trying to approach me if you're not trying to make my life better? Drizzle, drizzle. If you're not trying to pay my rent, what is your purpose in talking to me? Okay? Why do you want to talk to me if your first answer is, what bills do you need? What is your car note due? How much is your rent? Okay? Take me to Rodeo and let me spend whatever I want. If that's not your purpose, why are you trying to approach me? Drizzle, drizzle, okay? If you don't want to put gas in my car, pay for my lunch, keep it moving, because there's other men that will. Drizzle, drizzle. Yeah, ma devo sapere che da po' ne trovi perché la pretende bene su cos che trovo trata per pretende così te ne chi te bisogna andare a un te ne chi posano ti sang pa dunami papagami cos lang poner gasolina di mia auto whatever non li mia acercarmi mes Kode, ato ina te mira trovi ko ne ma bisa posano da realizar cos posso di realizar cos lo nota boy try video na giusto di code posso da di ice what they do na hindi amo na trove masko para dry serious wali mo visa. Look, stay out my inbox with all the good morning, the hey handsome, the how you doing. Just send the money. Drizzle, drizzle. Just send the money. It's not that hard. Drizzle, drizzle. I mean, my best case scenario, I open up, you probably want to take me somewhere to like, what, Cheesecake Factory? Drizzle, drizzle. Are you out your mind? My Burberry cologne costs $250. My hair do $200. The girl who do it use salon quality products. It's $90 a bottle. Shampoo and conditioner. My beard oil, Maruca honey, tea tree oil, and lemon extract. It's $30 a bottle, head to toe, and vegan organic coconut oil. It's $40 a bottle. My shoes, Balenciaga, they cost me $9.50. I'm stepping out of Miri, baby. This is not Shein. This ain't Fashion Nova. This ain't City Trends. This how I'm coming, and you want me to step out with you for free? Drizzle, drizzle. Kings, this girl sends me a message, says, "Hey handsome, how's your day?" So I send her a message back, "Not a good day." She's like, "Oh no, what's wrong?" I'm like, "I was day trading, took the long position in DJT, lost $25,000. And she's like, "Oh, I'm so sorry, I hope you make it back." I instantly hit her with a block. First of all, I'm in my soft guy era. I'm not day trading to lose money. If you find out that I lost $25,000 in the stock market, I better see you put that $25,000 back in my brokerage account. Drizzle, drizzle. If you can't put it in my brokerage account, Zell me the money right now. Drizzle, drizzle. Second, I should not have had to tell you that I was having a bad day. You should be able to feel my energy, drizzle, drizzle. If I manifested you because I don't chase, I attract, you should know already how I'm feeling before you send me that text message, drizzle, drizzle. And strike three, don't even start with, "Hey, handsome," or any of that BS. Do not start my day with the message without first sending me a Cash App notification that there's funds in my account. If you wanted to, you would. If you want me in your life, you would. If you don't, someone else will. No more brokies in 2024. Kaya ba bago makumusda mo sa isa kita may kerari keri wache de sabi say la nos bawa ke video anto después dura basate ko talente kiko takiko free play. Okay, in terms of the whole drizzle drizzle thing, it's not even worth acknowledging because it's just like, it's an insult to my intelligence to acknowledge it. But something I keep thinking about, and it just pleases me so. It's not like this yet, but this is the world that I dream of. I dream of a world where women have the power that men have, where we are the people who make up the majority of office. We make up the majority of political positions, make up the majority of CEOs, make up the majority of people in finance. We're the ones who have all the power in society. I would love to be in my 50s and my 60s and dating guys in their 20s just so they can like sit around and look pretty, and I have the resources and I give them the resources at my leisure, and they're just around to make me look good in social environments, and they have my arms and they make me feel young. I love the idea of that world. We're not there yet. If y'all think you're gonna get beautiful young women to shower you in gifts, no. That's just not the way the world works right now. But you guys are more than welcome to go get yourselves a sugar mama. In the meantime, I think women, the young women, should either be dating men who give them resources and provide for them, or they should be alone and running for office, getting into finance, getting their finances in order, starting businesses. So in 30, 40 years,
we can have the upper hand, and then we can drizzle drizzle something on y'all if y'all cute enough. How about that? And as long as y'all talking about some drizzle drizzle and making your little TikToks or whatever you're doing, instead of hitting gym, clocking the fuck in, you're gonna be losing this race. You're gonna be falling behind. And you're already very behind. You're behind and you had a head start. So I suggest you log off and clock in. Pag kumisabi ko, dogi bobida na minha opinião que não da perdendo a race aqui. Dogi bobida. So avisa você acaba. Foi hora que tá com ecos draie om. Dogi bobida por perigo aqui. Mas que quando plateia que deve ser bastante. Que batalha aqui, hende muero pagade na minha opinião. Do pagade, pas mana ma bisa. A única coisa que não tem quase tá tende vídeo ranco tá pone trai om. Desse te quase nada mais. Descola vai ver que ele anda perdendo. Não vou perder, você tá provando cava. De dois vídeos que bisa trope com bita bora bisa trope tá contradict. Passou de com também mais trope dama que tá pretendendo que é maneira que o costa de banheiro vou aqui não há motivo para poder. Onde pero esta sonha que não chega é período caminho que é muito antes de começar. Tá com o poste de trabalho não importante não. Paciente tá nada decidir. Assim tá dado está que te trago piscem. Paciente tá nada não que para hora chega de 50 anos assim para ter sunco de beber com gaião. Duche de sua banda que tá tete vira hora é sua mama. O de pasina para nada está da mali manda riba ainda over contra lá ainda over aviso está e quando aí aviso está o também não sei papi. Desse é um da malu pero é se gosta se é hora é costa com ela. Sério esse deve estar. Nota escuta vai trair riba com full de cos a toda pretender que a voz é costa bom. A voz é costa bom, a voz se tá Anderson agora não tem nada a ver que coisa. Fantástico, ok. Daqui da vida chega a ver já mais me deve dar uma oportunidade riba special edition. De maneira que me quero dar uma oportunidade riba special edition. Qual é a que vai ter em forma de uma pergunta? A pergunta vai assim aqui. Se romang di tio nota botanta da que relasi essa que tem cubo. Essa é a pergunta. Mas a boa contesta para mim. Pasina é bumacans riba special edition aqui. Daqui da vida gawe, me espero que tu rene da passo com ela que já sabra. Riba de aina aqui. Espero que você está com vai pouco a pouco vida curva que vai vir a pouco no próximo vídeo.